chim post TV akan zau tu nan dilakin nan kut kan tlai than ha atu tan chu chikhat te tak tak news update o me chu chu kan bun zon halai abikin falam ka do nak kong kawa falam anma falam ka do nak atu chim brotherhood siam tlai chung tel CNDF ni thong that nak antua chu chu atu tana hin kan bun zon halai kan ma media ni kan tial chiami the chim post page kan tial chiami umi kha kha adu mini chun viral kho ase charel a har mi chan angai lo tuk mi cha khan atu tana hin kan bun rel piak hala chikhate tak tak aselai hika hin screen sharing ka bun thiam nihin april ni kwa thokin falam peng chu ssc ral kap umti lo na muna phuan asichang tise falam an lak heni zanti ni kha si changna en official te in an than chu nihin april ni kwa kha ase aliam chia thong nikolali november ni kwani a operation cb mission jerusalem ti in rakthok mi falam khopi kadaunak ssc ral kap ni falam khopi kadaunak ka ssc ral kap ni tang leilong silowin van long in voi thong khat leng kadaunak antua bua cndf le tangti phun hani lungdong lote in kadaunak pe zolin ankalpi cha a thanga tuk arong huwa april ni saria falam khopi chu aning pi in anlaki nihin april ni kwa thokin falam peng chu ssc ral kap a umti lo nak huna phuan asichang anvunte hika a anvun than mi hikan editor ne thate in atial mi se ma he ke ma zong ni karak irin I kavun chimdu mi chu hika hen falam kadau nak a hen a thanga chung anvun rau ti kha kan thai hika a an chatlang chunga kachardu big mi cho lungdong lau te in ka do nak an tu cha ti mi te khese atu tan ka do nak ka hen cb pol he lungdong na selo falam he an la kong halo je cha tia chung le in he ti an thun ve na hi ka an chathan ban tu hin voi thong khat leng ka do nak an tu ti siwan long in chuban tu bu in he ti anin ne trol mal e khaban tukin an pe zul peng cha tainak an mu kho ti mi zong kha an chathana hin avun lang operation cb mission jerusalem akalpi tu chim brotherhood ral kapol chu tul chung siam klai phu hleisari ni ka to an bom na yakhain ral kap ni hriamnam an bom na lenga ka do nak he pe tlai in ruwa nak an cheu na kong cb ni an langtar hi ka hen an ma zong ne phe lo te in an vun langtar mi chu yakhain ral kap ni ruwa nak an cheu na tikha an vun langtar ka do nak belte achun an bom na kong zai man kan mu lo an bom na lo asimen lai je chatia itel na selo chu ani tel tia an than kong ha ina te in hika ka do nak ka ruwa nak an kan cheu tia khanan ti chupi na hriamnam zong an bom na ruwa nak an cheu na yakhan ral kap chu kan thei ban tukin ral atu tak mi an se ka do nak Myanmaram chunga nol ngai nak vun lak asin hule bang chun he tia ka do nak atu abik mi chu yakhain ral kap he an silai tia zoom ase he palewa leipol an ka nak na ni kum ma sa rong an chol chok nak vun zo le banga khan chun experience angai tak min se an ni zong ne ruwa nak an cheu na zeben tuk ruwa nak da an cheu na ti mi zong kha vun thei kho si lo athangai nga na te in khaban tuk te kha chu zai man an lang tar lo falam khopi ka do naka hin cb tang ti phuni ssc ra kap tam ngai an tlai na pina hriamnam zong tam ngai an lak ti se hriamnam an lak mi zong he man thak an tar an che e chu zong chu kan bun zo than ten halai atang e chu atunai e achim mi kha ka bun chim mi kha se ko operation cb mission jerusalem ka do naka nun nak ape tu pasal than hale pum cheu ape tu pasal than an di lakin upat nak kanin pek na ka do nak adi dong tiang ral thate in akalpi tu ral boiler ra kavil te upat nak kanin pek na chim brotherhood chu ssc ral kap nol nge nak thalo asam bong ding le federal democracy ramkom serkho nak dinga tangti phuna hepe zulin ka do nak akalpi tu ding kan si tia chim brotherhood ni anthan mia an langtar chim brotherhood pol tainak an mu cha keima shim zone pumpakin kalom pituk atuliwa chinram mipi an har satuk chang ral zamin kan chim theu langmang mizoram la khoteya har sangai nan ma khuwa kir adu mi an tampi chang chu liwa
Falam kopi te nak an bun mu piak na cha mi pi abikin Falam khua a min ha chu an tho a chuak theulai tia zup nak ka ngai ka hen an tar min ha he chi khaten kan bun zok tan halai ma he avun nga de lo we ti hin screen ka bun sar ta lai hi an ma man thak pol chu se ka hin an mei thal an hriamnam lak mi pol chu an bun lang tar tor la cheng bak an se bun zok ko nau he an mei thal kwan na le bom tha mei thal tha an se Falam kopi a hen hiti an hriamnam pol bun zawa hin chun Falam kopi a hin pe hriamnam tha an rak chian ha he ka hen fiang te in avun lang hi kai he phaisa si ro ka te phaisa jong tor le cheng bak an lak pakhat te chu hriamnam he atam lo ok thalo je cha tia chun Falam chu kopi chin rama kopi ngan pakhat asive he te kilven ani zuam mi ka se chan sau pi chun ton jang an lak liu jong khan zo lo ton jang chu kopi pakhat chu asive ko na in ro lo ning leng bak khan phaisa le hriamnam jong kha arak tam ton jang an lak liu jong khan khaban tuk kha se atu tan Falam jong a hen tibak hin karwa lo leng pi in an hriamnam jong he arak tam than tlang na ha khan ha khe a zaidik avalo veng ha than tlang police station an rak lak liu jong khan hriamnam atam kho ning kha kan rak mu ko la khopi a hen tha jang tlom te he an nga rualai tia kan rak ti lewa he kan hu ban tukin an hriamnam pol an bun phautika zeitluk inda an tha jang arak tam zeitluk inda he tia khopi a hen ral kap thilri an hriamnam le an mara kap shrim jong an rak ti mi kha mu kho avun se atu tan chu tampi kha bun chim ka tim mi selo atu Falam ka dau nak kong hepe tai in tei nak an mu mi an mani official te in Falam Peng chu ral sang lo nak mun asichang an bun ti cha khan atu tana hin ti hin seher nak te he khan ka bun chim than mi se a cheu khat kan news angai ton tu abikin US Australia Europe le mi zong se rian tuan pa in news angai du mi nan ton ti kan thai arel man lo mi khapol cha khan atu tana hin ka bun rel than nak asi ti mi te kha bun si ko se lo veidang tua breaking news na thana chun kan ti tong than ten halai